Салам достар, Стамбулга келдім. Тек Стамбулдың үзәгі түгел, бұл Стамбулдың ситі Бейликдүзү деген орын, район. Бұнда шындай үйлер. Бейкент деген орында. Қазір Стамбулдың қайбір орындарын барып қарап келеміз. Мен Озан деген досыма келдім. Ол түрік. Қар біргелешіп кетеміз, барып келеміз. Шындай район. Қазір көрерге кеттік. Озан, сәлем. Selam. Merhaba. Merhaba. Büyük үйдер. Бұл ошондай ябык район. Сөңге әдірек опаслыйраак типа считается, что ошондай фатир үйдер. Охрана тура. Пропускной режим. На каком языке обычно говорят? Я сейчас на башкирском. Да. Потому что, на русском, я думаю, видео много таких. На русском много таких видео. Я решил на башкирском делать. Поддержать наш язык как-то. Поэтому. Другая сторона это Бейликдүзү. Мен жаңылышқан, бұл Эсенюрт деген район екен. Бейликдүзү түгі жағында. Вот шылай. Әлі автосалондан өттік. Шынды автосалондар. Қазір метробус. Метробус едет. Метробусы барабыз қазір. Бояғы Эсенюрт. Бояғы Бейликдүзү. Метробус бик қызық неме бірінші тапқыр мен бұнда көрдім. Өзінің юлы бар. Ана шында. Ана жерден өтелер. Пассажирларға тоқтай тұрған платформасы бар. Бұнда өзі жасайды. Ол бір şey değil mi? Sinyal altı. Televizyonlar. Bu televizyonun başına. Телевизионный башня. Телецентр, наверное, типа. Ты видишь, да? Мост там. Да. Вот это следующий. Ага. Бuna metrobüs yolu bunun şuna. Kapıya bak. Это для проверки карт? Карты? Нет, например, это iade. Iade? Bilmiyorum. Ты Озан işlеген yer ana şu yakta. Ana şu üniversite Beykent деген üniversitede. Tamam. Her metrobüska gidiyoruz.
İstanbul Kaptokuyan 26 lira aldı. Buna metrobüs var. İlk durak. Birincisi To'xtalish. Bizde durak To'xtalish. To'xta kelimesi dur. To'xta. Dur. Evet. Тур без стоять. Тур. Стоять. Ну, похоже, да. Big kızık bunda ko'rinish. Chunki bu avtobus uzoq bora İstanbul'un yuzagina. Kishilar o'tirishga tilaydilar ko'proq. Shuning uchun mana butun o'tirg'ish kreslolar уже занят etildi. Shuning uchun kutib turadilar boshqa. Görmedik biz bunu ya. Qarag'at ko'prik eshig'ida. Men ö'ni degan o'ringa keldik. Hozir Kama turna va Bosfor bo'ylab agar yurib chiqargan. Я не понимаю, здесь же красный, да? Ну, обычно, но все равно люди переходят. Это везде так, я заметил. Вот сейчас зеленый, но мотоцикл проедет. Tamam şöyle bir daha hava. İleride. Biz buraya mı? Herhalde. Bunları vapurlar. Ne taraftaydı? Bu yakta ilikli mesutlar tura. Türlü şeyhzadelerden, paşalardan mesutları. Bana Bosfor boğazı. Bu yerde kurulup tura. Galata Manarağı. Bunların isimleri vapurlar. Bunlar marşrutlarına türlü yakta İstanbul'un türlü yağına alıp gidebilirdi. Dostlar, hem bu eli ças pik tugul. Bilap qara, saat 5'ler, 7'lerde nima bo'lar bunda. Eğer olmasa bir şey baburla gidelim bir yere. Tur gibi.
belki sonra gelecek daha bir. 1 hour 30 minutes to Bosphor. Buradan gidilir ha. Sayın yolcularımız, İskele'de bulunan teknemiz 45 dakika Avrupa yakasından gelip 45 dakika Asya yakasından geri dönmektedir. Boğaz girişlerimiz burada. 45 dakika diyorum. 1,5 saat. 1,5 saat. Bir de şurada var, ona soralım. Ha, tamam. Bu Mısır kuruzu. Dışarı biri ver. Bu Atatürk Köprüsü mü? Yok. Galata. Ha, Galata Köprüsü. Bunda kayalar buna şu mesela Osman Rustam Paşa'nın nasıl tafra. Ya bravo. Geliyorlar. Bunaq balık yese kele. Menga o'xshay. Aşağı kirib ketdi. Güzelli. İyi. Hangi sence? Al üretimi. Buna xayr, Boğaz turuna baramiz. А, вот здесь можно, да? Да. Рядом с окном. Чтобы видно было, да? Или туда лучше? Вперед. А там нет лучше. Rüzgar olabilir. Рюкзак. Bu Galata Kuperi. Kişi. Hadi азиатский часть ko'rmasak.
Beşiktaş rayonu. Bosfor Kuperi. Bu meşhur Ortaköy Mescidi. Vizantiya храмы болған burada. Bu Bosfor Kuperi. Başka ismi Şehitler Kuperi. Kapitanlar. Pardon. Büyük bay kişiler yaşayıp dediler.
Anadolu Kalgahı 15. buatta tuzilgan. Частный яхта. Bektor kalgan. Bu Fatih Sultan Mehmet Kuperi. Anadolu Kalgahı mana shunda. Anatoliskiy krepости. Bunda shunday turib kishilar yashaydi. Aytganday bu İstanbul'dan Asiya yağı. Harbiy litsey, Kuleli Harbiy litsey.
sahilde. Etraf Karapgil'e Üsküdar rayonu. Sayın yolcularımız, bir yol Karaköy'de Eminönü seferinin hareket saati geldi.